gospodinu Milošu Jakšiću, koji će predstaviti ukradan roman i najaviti šta nas to očekuje. Hvala puno. Poštovani prijatelji, dobroveče. Dobrodošli na promociju najboljeg romana na prvom konkursu izdavačke kuće Arte za najbolji roman koji smo raspisali prošle 2014. godine. Roman Povest o apokrifu Mikice Ilića je pobedio u konkurenciji više od 170 rukopisa koje smo dobili na konkursu i koji je kroz više čitanja, kroz više tih selekcija članova žirija dobio jednoglasno poverenje na kraju u finalu. I nama je drago da je ova knjiga, nakon što je objavljena kao nagrada za na tom konkursu, je bila nagrada štampanje knjige i promocija knjige, i imala onako vrlo zanimljiv i sveobuhvatan, bogat život prethodnih meseci, od Beogradskog sajma knjiga 2008. kada je prvi put predstavljena javnosti, pa kroz promocije u Rijeci na jednom književnom festivalu, potom također na festivalu književnom u Zagrebu, pa u Sremskoj Mitrovici i u drugim gradovima. Danas smo ovde, a Mikica ima već ugovorene termine u nekoliko gradova, Ruma, Šabac, Šid i tako dalje. Biće toga još. Da, Novi Sad je bio kao važna stanica ove knjige. Dakle, ova knjiga je imala prilično uspeha u tih prethodnih nekoliko meseci i to je dobro i za knjigu i za autora, ali i za koncept koji smo postavili kada smo odlučili da raspišemo konkurs za izbor najboljeg romana, najboljeg rukopisa za roman i da to objavimo i da se posle tom knjigom bavimo. Pričat ćemo o knjizi i ja ću još reći nešto o Mikici, ali želim da vas obavestim, to je bukvalno vest, da smo danas, dakle od 6. marta, raspisali drugi konkurs izdavačke kuće Arte za najbolji roman 2015. godine. Od danas, dakle 6. marta, pa naredno 3 meseca, do 6. juna, autori, pisci stariji od 18 godina mogu slati svoje rukopise i učestvovati na drugom konkursu. Dakle, možete svi učestvovati, sem Irene, mene, Gordane Vlajić koji smo u žiriju i Mikice Ilića koji je ove godine u žiriju. Tako da ako ima neki rukopis, neće moći na našem konkursu da učestvuje. No, šalu na stranu. Mikica Ilić je romanom Povest o apokrifu pobrao simpatije i članova žirija i ljudi koji su sa nama se tih dana i tih meseci kad smo odlučivali, konsultovali, jer je u pitanju jedan, čućete kasnije od Irene Miletić i od Čede, slobodno možemo reći nesvakidašnji roman u kome je autor pokušao da objasni kroz književnu naraciju, kroz apsolutan književni pristup, neke istorijske i faktografske, biblijske motive o kojima imamo ili znanje ili predrasude. Uglavnom, na jedan potpuno drugi način prišao je pokušaju da dospe na trag nekakvog rešenja onoga što rešenja da kako nema. Ali on se poigrao, malo udahnuo je život mitskim ličnostima, pokazao je da jednako dobro barata ozbiljno, dakle da barata književnim alatima, da se dobro snalazi u sastavljanju priča, faktički ovo su priče koje čine jedan roman, i da, kako je u podnaslovu rekao, napravi u stvari jedan kriptoroman gde ćemo kroz saznavati lančano, da tako kažem, čitajući iz priče u priču neku poentu koju nam pisac na kraju saopštava. I
neobičnost ovog romana, ta neobičnost ovog romana u stvari je zainteresovala dobar krug čitalaca. Mi smo kao kuća zadovoljni odzivom publike. Ona se nalazi u distribuciji preko lanca knjižara Delfi i imam utisak da, a to će Mikica posle sam reći, imam utisak da on ima nove, da tako kažem, čitaoce nakon ove knjige. Jer on nije mlad pisac, on je pisac koji je u najboljoj stvaralačkoj snazi, za sebe ima dosta knjiga i neko je ko već sada može da podvlači crte sa svoje karijere i da sve novo što dolazi i novo što stvara sa tim u stvari barata dobro i da pronalazi neke nove izlaze iz svega toga. Tako da nama je drago da je Mikica Ilić deo naše kuće od ove knjige i trudit ćemo se da ga pratimo i u budućnosti, jer smo zadovoljni i njegovim književnim radom i njegovim stvaralaštvom, pre svega, ali sa njim kao jednom svestranom ličnošću, čovekom koji je intelektualac, onakav kakav treba da bude pisac, neko ko vlada mnogim znanjima, veštinama i pre svega dobrom književnom rutinom, što je u našim okvirima, što u našim okvirima nije često slučaj. Čućemo od njega kasnije, verovatno, da sprema nešto novo šta sprema, ali znam da će mu biti vruće leto, jer će čitati rukopise s ovog konkursa i to će nam biti u buduće praksa da pobednike na našem konkursu uključujemo kasnije u rad žirija kako bi i na taj način doprineli kvalitetu izbora najboljeg romana. Reći ću i to da uz Irenu Miletić i moju malenkost su članovi žirija prošle godine bili romanopisac Angelina Petrović i urednica u našoj izdavačkoj kući Gordana Vlajić. Ove godine umjesto Angeline u žiriju je Mikica. Tako da vas pozivam da konkurišete ako ima pisaca među vama i da se oprobate i na ovaj način. A sad bih zamolio da Irenu Miletić da objasni šta je to Mikica Ilić spakovao u ovu obimom neveliku knjigu, ali duhom i kvalitetom gromadu od knjigu. Izvoli, Irena. Hvala lepo. Dobroveče svima. Dozvolite da vas pozdravim u naše kući, u svoje lično ime. I poželim dobrodošlicu na najbolji roman na našem konkursu prošlogodišnjem. Mi će ovo što je rekao, zaista nismo imali nikakve dileme. Dakle, posle trećeg klasifikacionog kruga, ovaj roman je izabran za najbolji roman, jednoglasno odlukom žirija i prosto moj zadatak će biti večeras da uslovno rečeno opravdam tu odluku. Roman Mikice Ilića Povest o apokrifu jeste zaista svojom i vrlo složenom romaneskom pričom i pre svega širokom erudicijom, čak on koristi ovaj scijentistički metod, pa bih rekla da se približava romanu eseju, zaista zadovoljio sve kriterijume konkursa književno-estetske i u pogledu oblikovanja likova, u umetničkom oblikovanju i u pogledu naracije i deskripcije, u naravno pristupu tematskoj problemskoj pripovednoj građi, u misalno-emocionalnom sloju i u kompozicionalnoj motivaciji koja je posebno interesantna i o kojoj ću nešto reći. I kada govorimo o romanu Povest o apokrifu, rekla bih da zaista govorimo o visokoj književnosti, ali o književnosti u pravom onom značenju umetnosti reči. Mi će malo pre spomenuo da je ovo kriptoroman. I u vezi sa tim svi znamo da treba da bude namenjena malobrojnom broju ljudi i da zapravo podrazumeva dešifrovanje kodova i čitanje tajnog pisanja i sam naslov sugeriše to da se potrebno jedno veće intelektualno angažovanje u razumevanju i percepciji, a samim tim i drugačije čitanje. Apokrifi, kao što znamo, jesu srednjovekovne tajne knjige i zapravo suština apokrifa jeste upravo u tom oslanjanju na tekstove iz Starog i Novog Zaveta i u toj komunikaciji sa njima. Tako da nam i sam naslov sugeriše drugačije čitanje i naravno to daje posebnu simboliku romana.
Dakle, iako on to sve jeste, opet kažem, nije namenjen malobrojnoj publici, pre svega je nosi univerzalne poruke. Poruke su duboko ljudske i to su egzistencijalni pogledi na čoveka i duboki prodor u njegov unutarnji svijet. Uopšte pogled na samo društvo i na međuljudske odnose. I zato bih ja u ovom izlaganju, evo tu je recenzent gospodin Ljubičić, prosto ukazala na neka problemska polja ili kako god ih nazovite ili neka mesta u ovom romanu koja nas prosto mogu dotaći kao čitaoce u smislu da nas usmere, da nešto pokrenu u nama i na kraju da prosto uobliče taj umetnički doživljaj, jer izvesno je da se nijedno književno umetničko delo ne može dovoljno sveobuhvatno protumačiti do kraja ne predstaviti, pa ću ja pokušati kroz tu univerzalnost da vam približim, a naravno čućemo i autora i gospodina Ljubičića. Dakle, malo se sam spomenula kompoziciju. Autor će ovdje kroz 7 poglavlja, pozivajući se na Kierkegaarda, Žida, Dostojevskog i Ničea, u jednom biblijsko-istorijskom umetničkom okviru predstaviti ljudsku potrebu za odgovorima i traganje za istinu. Ta istina o kojoj govori Mikica Ilić ovdje jeste u stvari traganje za sobom. I ta istina jeste nešto što će spasiti čovekov duh, a samim tim i njega sam. Dakle, poglavlja su simbolički ulančana i ja mu čestitam na tom postupku. On je koristio postupak koji koristi Crnjanski, a to je to ulančavanje koje je Mića malo pre spomenuo ili kompozicija u vidu karika. Zapravo poetski postupak, kako se recimo ulančava i u soneti i u sonetnom vencu, to je da se posljednja rečenica prethodnog poglavlja zapravo jeste prva rečenica narednog. Tako da, osim što je poetizovao prozu i na taj način treba posmatrati taj tekst kao tekst ispod teksta, dakle kao kod Borgesa, potpuno drugo čitanje i tražiti ono skriveno značenje. Dakle, to je roman o svakom čovjeku koji sumnja. Zato što svaka sumnja uvek traži odgovor i postavlja pitanje i opet traži odgovore. I to je priča o čovjeku koji je usamljen, a među ljudima je. O čovjeku koji treba da se suoči sa svojim strahovima i slabostima, a najteže je suočiti se sa njime. I to je priča o svakom čovjeku koji se razračunava sa sobom, a kada? Dakle, jedino kada je egzistencijalno uklješten. Dakle, u svakom čovjeku postoji taj nagon za samoodržanje i nagon za samouništenje. Upravo u toj borbi za prevlast i obično onda kada je na korak od smrti, fizičke ili metafizičke stoje. Dakle, traganje za odgovorima je bolno, a jedino istina donosi spasenje. To su poruke koje šalje ovaj roman. Sad treba da postavimo pitanje gde je istina. I zaista se nameće samo to pitanje. Dakle, istina nije samo negde, niti je samo u nekome, već je u nama. Upravo na onom mestu gde smo najogoljeniji, gde su najveći strahovi koje imaju ove likovi u romanu, gde nas najviše boli u vlastitom životu. I prosto, otkrivanje istine jeste otkrivanje identiteta i to je pitanje koje se postavlja ovdje egzistencijalno. Suočavanje sa istinom zapravo je suočavanje sa sobom. A suočavanje sa sobom neminovno donosi stradanje. Šta hoću da kažem? To je prepoznatljivo mesto iz Evanđelja i ovdje imamo taj umetnički okvir. Dakle, sam Petar, sećate se, je bio užasnut sa znanjem kada je u sebi prepoznao strašljivu i promenljivu ljudsku prirodu. Iste večeri su 3 puta odrekli. Dakle, autor ovdje hoće da nam saopšti da zapravo čovjek mora pronaći u sebi to iskonsko svetlo da bi progledao i hoće da ukaže na, rekla bih, čudesnu moć duhovnog preobraženja. I u tome je spasnije. Dakle, to je lepota ovog romana i to je punoća
jasnoća univerzalnih značenja ovog romana. Sve ovo, dakle, ta problematika jeste data kroz oživljene likove Pontija Pilata, zatim apostola Tome, Petra i Pavla, kroz likove Jakova Jerusalimskog, Valerija i Marije Magdalene. Dakle, mi kao čitaoci bit ćemo vođeni njima jednim vrlo, vrlo veštim pripovedačkim stilom, čistivim, prijemčivim, jednom brušenom sintaksom, kroz, naravno, Rimsko carstvo, to je taj istorijski okvir koji sam pomenula i kroz njegove prašnjave puteve, i autor će nas na kraju dovesti do trojice mudraca koji pišu nikad dovršenu knjigu, zapravo ostavljaju oporuku po tome. Ta knjiga čuva istinu. I ono što takođe daje univerzalnost knjizi jeste to što je radna smeštena, kaže nam autor, u ono neodređeno doba, dakle završava noć i kad đavo zaključuje svoje obračune. Godine 3797. od postanka sveta, 3289. od vidanja kule Vavilonske i 789. od osnivanja Rima. Dakle, to neodređeno vreme kada đavo zaključuje svoje ugovore jeste svako vreme. Ja zaista smatram i govorim sada u ime svih članova žirija, jer sam zaista ponosna na ovu knjigu, da roman Mikice Ilića Povest o Apokrifu zaista i svojom književnom vrednošću i svojim umetničkim kvalitetima zadovoljava apsolutno i intelektualnu i estetsku i emocionalnu čitalačku svet. Ja mu na tome čestitam i toplo vam preporučujem. Hvala. Zanimljivo, evo da, nego što damo Čedomiru priliku, da pomenemo da je Mikica do sada objavio i zbirku pripovedaka Zapadno-istočni divan, zatim monografiju Selo Bosoč u Sremu, zbirku kratkih priča Lavirint bez izlaza, i da je prevođena na engleski, nemački i bugarski jezik. Inače, Mikica je, kao što znate, ili ako ne znate, reći vam, dakle, završio pravni fakultet u Beogradu, a apsolvirao je na bogosloviji, tako da otuda verovatno i njegovo interesovanje da takve teme obrađuje u svojim književnim delima. No, Čedomir Ljubičić je naš gost. Večeras čućemo Čedomirov prikaz ove knjige. Izvolite. Dobro večer svima. Želim da se zahvalim gospodinu Miodragu Jakšiću i Davačkoj kući Arte i Mikici Iliću što su mi pružili priliku da kažem nekoliko reči o ovoj knjizi. Zamislite novu reč za svako pojedinačno umetničko delo. U svakome od njih pojavljuje se druga boja i za svako od njih stvoreni su drugi nervi i mehanizmi čoveka. U najnovijem romanu Mikice Ilića, autentičnog, poosobljenog i etabliranog prozaiste, samo jedna nova reč bila bi nedostojna njegovog dosadašnjeg opusa i neosporenog značaja u savremenoj srpskoj prozi, tako da je najsvrsishodnije posegnuti za onim što već postoji i što najbolje oslikava zakonik hrišćanskog ideala kojeg ovaj srpski roman nesumnjivo doseže. Dakle, vera, nada, ljubav i Matija i Sofija. To su te reči, vodilje i putokazi koje u obilju boja, iskrstnih i svake reči ponosob zaokružuju nagon Mikice Ilića za predstavljanjem istina koje neuki nisu upoznali, a učeni ignorisali. Ovo je povest o hrišćanstvu, Bogu i ljudima. Ovo je priča o slabostima i upornosti. Ovo je iskaz umornog pisca pred škiljavim svetlom lampe koju je upalio savjesni i predani čitalac da bi saznao, produhovio se i oplemenio odgovorima optuženog i pritvorenog mislećih čoveka. Postupak nije human, ali pisac nije nesrećan, jer veoma dobro zna da ograničavanje slobode i nije tako loša stvar. Upravo ona umnožava dela, ubrzava propast gluposti, ugađa očima neznalica, zadovoljava mudrih, pali misao u sukobu starog i modernog. Iščitavanje prvih redova u romanu Povest o Apokrifu više je nego jasno da taj snažni nagon nije nastao zarad lične slave, već zbog dobra. Između ostalog i zbog toga što Mikica Ilić ne pristaje na religiju čoveka, već religiju Boga. Autor romana Povest o Apokrifu jasno stavlja do znanja čitaocu da su najvažnije osobine umetnika uzvišeni um, izuzetno pamćenje i spretnost osetljive ruke. Ma koliko to čudno delovalo, a Mikica Ilić je brz pisac,
jer shvata efekat svetlosti i senki življe i snažnije. I ne samo to, on je pisac u pokretu, a pokret je u stanju da svaku apstraktnu proporciju pretoči u novo čitanje starih stil. To lakoćno se može reći da je na samom početku svog pripovedačkog procesa Mikica Ilić veštom rukom graditelja u tkiva pripovesti i tekstualne anatomije ugradio proces kontemplacije koja se suprotstavlja rasuđivanju i u kome se subjekat i objekat izjednačavaju. Ilićev pogled nije više upravljan s polja, već unutra. Oko ne vidi sunce ako pre toga nije uzelo njegovu formu. Duša ne vidi lepotu ako ona sama nije lepa. A taj Mikićin mitični proces se završava vizijom koja sve sjedinjuje i uprošćava. A šta je to drugo do ekstaza? To znači da umetnička aktivnost predanog i savjesnog proznog pisca ostaje racionalna u svom cilju da dospe do božanskog uzroka, ali njegov postupak je intuitivan, imaginativan. U celokupnom dosadašnjem opusu Mikice Ilića, a naročito u povesti u apokrifu, tiho i gotovo neprimetno, klasična era pripovedanja je suptilno i postepeno zamenjivana beskrajnim svetom modernog pogleda kroz nadvremene naočare, tek ovlaš opranih stekala. Iako se uistinu ne čini da je to tako, Ilić je klasičnu pripovedačku eru zamenio beskrajnim svetom modernosti i postmodernosti, i mada je on još u nekoliko haotičan, prepoznatljiv je duboki otisak pečata nove svesti o spiritualnoj umetnosti u plodnim dolinama Gutenbergove galaksije. Kamen temeljac istine o apokrifu je, verovali ili ne, teorija o mašti kao moći vizije. I upravo su se starohrišćanski misleći zanimali problemom mašte i priznavali joj dvojaki karakter, čulni i nadčulni. I baš oni umeli su da uoče, skeniraju i objasne duhovnu vrednost vizija, ne objašnjavajući učešći čoveka u njima. Prema Sineđijusu funkcija mašte je da svet nadčulne stvarnosti spozna putem čulnog iskustva ovozemaljskog sveta. Više od svih ostalih, Sveti Augustin dao je novi podstrek shvatanju mašte kao stvaralačkom zamišljanju, tesno povezanim sa slobodnom voljom. Tvorevine mašte su delo unutrašnjeg viđenja, samo one stvaraju autonomnu sintezu čulnih iskustava. Duhovna vizija ili vizija mašte jedina je vrsta sile koja posreduje između fizičke i intelektualne vizije. Mašta samo ona može odvesti bilo u spasenje, bilo u večne muke. Znao je to Mikica Ilić veoma dobro, prenego se vatio tastature da bi otpočeo pisanje povesti o apokrifu. Ko umnožava znanje, umnožava muku. Ne postoji bolji citat od ovog iz apokrifnog evanđelja po Tomi, koji bi bolje objasnio povest o apokrifu i Mikicu Ilića kao pisca, a nada se čoveka kome je od Boga dato da na sopstvenim leđima nosi teret kojim će prosvetliti neupućene, uputiti neinformisane, utešiti nespokojne, urazumiti bezrazložno uzrugane. I kako već reče Đamil Tijerić, jedan od mnogih citiranih pisaca u ovoj knjizi, svet leži na priči. Tako se čitaocu povesti u apokrifu kroz čitav roman otvaraju vrata svetova ispunjenih i gorskim i slatkim plodovima, kapije utvrđenih gradova, okruženih i mrtnim pejzažima i meditativnim dijalozima sa udaljenim horizontom, koga po svoje u jednakoj meri uzimaju i vera i sumnja, kao i u svačijem životu, kao i svakoj priči, ako tu uopšte i postoji razlog. U sumnjičavom vremenu koga živimo, postoji otpor da se sasluša mudar sagovor, ali postoji potreba da se veruje Konfučiju, Dostojevskom, Židu, Danilu Kišu, Andriću, Remarku, Kamiju, Borhesu, Brehtu, Volteru, Paulu Raku, Đerđajevu, Eriku Fromu, Kantu, Justinu Popoviću, Vladimiru Pištalu, Nerudi, Tolstoju, Starcu i Šimborskoj. Citati navedenih pisaca i filozofa, još mnogih drugih, su specifičnim pripovedačkim postupkom Mikice Ilića ponudili novo viđenje Pontija Pilata, kapetana Kornelija, apostola Pavla, apostola Tome, Jakova Jerusalimskog, Marije Magdalene i na posledku povesti ili napisano, i utkali krv, kožu i kosti, uobličeni i do krajnjih granica završenosti, da bi tu svesno i namerno stali, jer završenost ubija vitalnost slike. Povest o apokrifu se na neki zaobni način može dovesti u vezu sa eseističkim knjigama Jovana Dučića, Dva docare Radovana i Gradovi Himere. Za razliku od postojane Kendrikovačke gromade mudrosti i stiha, Ilić o mnogim istim pojavama progovara kratko i koncizno, što nikako ne umanjuje vrednost observacije i tačnost ugledanog i opisanog. Čak naprotiv, na taj način budi čitalačku pažnju i istovremeno i žal što u tom otkrovenskom zanosu ne može da proboravi još samo malo dušu.
Ova veza je naročito prepoznatljiva u kripto-romaneskim celinama pod nazivom JHVH i Marija iz Magdala, gdje Ilić o ljubavi i želji za razliku od Duke progovara glasom one koja je bila bogata zavodnica, koje su darivali sve što poželi, purpurne svilene haljine, raskošne pamučne tunike, zlatne pecinske lampe, mirise, novac, robove. Roman Mikića Ilića, Povest o Apokrifu je sjajno napisan roman. Kada se to kaže, onda bi trebala se podrazumeva svest o pišćevoj intelektualnoj vitalnosti usred velikih napora da se uspostavi ravnoteža između onog što je pred očima i izmaštanog sveta, koga stvarnosti može privesti samo stvaralac obdaren vizuelnim pamćenjem i kvantnim doživljem slike. Iščitavanje povesti o Apokrifu, ali i prethodnih Ilićevih knjiga je svojevrsni poziv na putovanje u staništa koje ne postoje, a na istom mjestu su stvarnije od onih koje možete vidjeti. I bez obzira što Immanuel Kant kaže da putovanje uznemiruju dušu, osmelite se, pođite, imajte povjerenje u vodiča koji utire put, sa lakoćom sasipa biblijsku prašinu na moderne autoputeve i tvori davno izumrle svetove, ne apstraktno, već konkretno, ne po šemi, već po ukusu, ne igrom intelekta koji rasuđuje, već iskustvom proživljenog umetničkog života. Umetnost je malo bliža Bogu nego religija, umetnost je jedina istina. Hvala. No, da čujemo sada i autora, da objasnimo što mi nismo. Hvala što ste došli po ovom pasnijem vremenu. Pročitat ću dva odlomka kratka iz romana. Prvi odlomak je iz poglavlja koje govori o Pontiju Pilatu, veoma značajnom liku, novozavetnom, omraženom, ali kontroverznom, pomalo rekao, modernim rečima. Ležeći pod maslinom u napetom iščekivanju da druga pomoćna centurija iz Vitanije prispe pod zidine Jerusalima i priključi se pratnji na putu prema Emausu, Lidiji, Jopi i dalje ka luci u Kesariji, gdje ga je čekala Galija natovarena začinima i svilom, Pilat se nosio mišlju da predupredi sramotu koja ga očekivala u Rimu. Progonstvo koje mu je prijetilo bilo je gore od svake druge kazne. Nezamislivo je provesti ostatak života daleko od uzbudljivih borbi gladijatora i trka dvokolica u areni cirkusa Maximusa. Razmišljao je Pontije. Još teže je bilo lišiti se blagodati toplih termi i lepih naložnica, odreći se bogatih gozbi s amforama i kričazima prepunim božanskog nektara. Prezreti umne diskusije sa učenim filozofima i pesnicima na forumu Romanumu i povrh svega zauvek ostati među divljim varvarima koji ne znaju za poeziju i igru, za pesmu i teatar, gore je od same smrti. Naseliti se u pustim krajevima bez zakona i sudova, umreti među vašljivim tuđincima, sve je to za Pilata bilo daleko mučnije nego ispiti pehar sa otrovom ili namaknuti debelu omču oko vrata. Dok je posljednji put gledao rečne klance i planinske vence sa teško prohodnim putevima, divlje pustare, brda i kotline koje je pržilo nemilosrdno sunce, dok je posmatrao nepristupačne urvine i vrtače u kojima su se legle otrovnice i škorpije, Pilatu se učini da je obećana zemlja kao stvorena za umiranje. Nigde nije video toliko suprotnosti kao u zemlji kojom je upravljao. Na morskoj obali beše toplo kao u Africi. U Jerusalimskoj kotlini klima je bila nalik onoj u Rimu, a dolinom Jordana od Livanske gore na severu, gdje rastu jele i kedrovi, pa dalje prema jugu i galilejskim obroncima gdje se šire hrastovi, smokve i masline, sve do judejskih obala gdje cvjetaju palme i dalje do ušća reke u beživotno mrtvo more, gdje se diže sivkasta izmaglica preko crnih kamenih obala, menjalo se vreme od snega i leda preko mrazeva, magli i kiša do nesnosne tropske žege. Kada bi se čovjek ovdje ubio, mislio je Pontije, niko to ne bi ni primetio. Za samoubistvo je nužno biti hrabar i kukavica istovremeno, a on nije bio ni jedno ni drugo, a oboje skupa ponajmanje. Ubiti se, to je čin dostojan divljenja, razmišljao je Pilat, a umirati znači biti prezren od bogova i prepušten zlepudoj sudbini. U trenutku dok se spremao da uzjaše svog konja, gladeći plemenitu životinju po snažnim stapima, Pilatu priđe kapitan Kornelija. Možemo li da krenemo, ekscelencijo? Vitanijska centurija je upravo prispela. Izdaj naredbu za pokret,
odmahnu prokurator. Čeka nas dugačak put. Ako se sjećate, ekscelencijo, na ovom mestu, zvanom Kalvarija, razapet je pre nekoliko godina onaj Galilejac, primeti kapetan oprezno pokazujući rukom na vrh brežuljka i rasklimatani pocrneli krst, obavijen iscepanim ritama nekog nesrećnika. Koji Galilejac? Prenus se Pilat. Onaj Nazarećanin koji se izdavao za cara judejskog. Ne znam o kome govoriš, zamisli se Pontije. Ko bi se setio svakog pogubljenog varalica? Za ovoga su njegovi učenici govorili kako je doneo istinu u svijet, da je posvjedoči, bio je uporan Kornilije. A šta je to istina? I ko je dovoljno veliki da spozna istinu? Uzdahnu Pilat. Bolje je voleti istinu nego je znati. Veritas amara est. Ne sjećam se čoveka. Kolona konjanika krenu put zalazećeg sunca. Njihov put je vodio neveselim sprženim kamenim drumom, pokraj koliba od ilovače, pokraj polja priklještenih u kamenju, pokraj opljačkanih kuća i pokraj Kužne gore. Neizrecivo tužni put vodio je u svoje vreme od Svetog grada prema Večnom gradu. Put za kojeg nije bilo povratka. I pročitaću još jedan isto kraći odlomak iz poglavlja koji govori o Jakovu Jerusalimskom ili bratu Gospodnja, kako su ga zvali, zato što je Gospod Isus Hristos odrastao u kući njegovog oca. Budite prolaznici koji gledaju smrti ravno u oči. Govorio sam maloj braći u Jerusalimu. I još sam ih učio da je osnovni problem većine ljudi taj što misle da nikada neće umreti. Mnogi se i ponašaju u skladu sa tim ubeđenjem, jer su ocioni, pohlepni i bezdušni poput besmrtnika, a na kraju ipak umru. Tako se njihov problem umnožava. Nikada se nisam bojao smrti, ali sam se plašio umiranja. Verni žive da bi umrli i umiru da bi ponovo živeli. Bezbožnici ne mogu da umru jer nikada nisu ni živeli. Oni su mrtvi pre nego što napuste ovaj svijet. Uvijek sam govorio onima koji su htjeli da čuju da je smrt privilegija. Ja, Jakov Jerusalimski, nedostojni sluga Božiji koji bez ikakvog opravdanja zovu još i bratom Gospodnjim, umro sam 30. godine nakon končine našeg učitelja. Postradao sam i tako doživeo milost odsutnosti. Odsutnost je dar sa kojim se ljudi teško mire. Kada je on otišao, sledbenici su požurili da mu pronađu naslednika na zemlji. Jedni su predlagali Petra, drugi Pavla, treći Jovana, četvrti mene. Gotovo niko nije razumeo da je on otišao da bi ostao s nama, a da njemu ne trebaju naslednici, već sledbenici. Ni ja, ni moja braća nismo ga razumeli dok je bio među nama, ali kada je odstupio, osjetili smo njegovo prisustvo. Oduvijek sam znao da sam nedostojan da me po rođenju nazivaju njegovim bratom. Govorio sam onima koji su me nazivali bratom Gospodnjim. Moj otac nije i njegov otac, ali njegov otac je svima nama otac. I koliko sam mu ja brat, toliko ste mu svi vi braća. Kada je naš otac delio svoj metak, moja braća Josija, Simon i Juda pobunili su se zato što je jedan tal hteo da pokloni njemu. A ja sam ih molio da ga primim na svoj deo, kao sunaslednika. Zato su neki pogrešno pomislili da sam mu ja brat, jer sam podelio sa njim svoj bedni imetak, a on je sa mnom podelio ono što je najvrednije i što se deobom uvećava. Na posljedku su verna braća izabrali mene da vodim našu malu opštinu u Jerusalimu. Rekli su mi da sam pravedan i da ću to ponajbolje raditi. A šta je na ovom svijetu pravedno? I ko je dostojan da se nazove pravednikom? Gorka zemaljska pravda sašivena je od tuđih suza. I ja nikada nisam stremio takvoj pravdi. Svet leži na priči i živi od priča. Od mene su tražili da ih vodim kroz život kao kroz priču. Ponekad sam pisao onima kojima nisam mogao da govorim, a pisanje je najteži za nas, jer se sastoji od brisanja. Nikad se ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti. Književnici okivaju život u reči, jer nemaju hrabrosti da prožive ono o čemu pišu. Ne znam da li je ono što sam napisao stiglo do srca ljudi kojima sam se obraćao. Moj je bio samo trud, a slava Bogu. Onima koji su voljeli da čitaju, govorio sam da reč mora da se pretvori u delo i da obraćeni moraju da paze na jezik, jer je praznoslovlje pogubno za dušu. U priči je među nama najveći bio Pavle. On je išao ispred svih govoreći, čemu na svijetu narodi ako postoje ljudi? Ali ga je malo ko razumeo. Ja sam ga voleo, iako ga često nisam shvatao.
Voleo sam ga jer je bio Božji, a Jehovina je volja da smo svi različiti pod kapom nebeskom i da svako ima svoj put za Damask. S Pavlom je sjedinjavao prezir pojedine braće koja su nas gledala sa nepodaštavanjem jer nismo bili radijevi učenici za njegovog života, već nam se javio tek posle svoje smrti. Bilo je to stoga što su maloverni više cijenili život nego smrt i što nisu shvatali da se od života može učiti i da se od živoga može učiti i posle njegove smrti. Hvala. Verujem da ste stekli utisak o ovoj knjizi na osnovu svega ovoga što smo ovde večeras izneli. Evo, ja vas pozivam ako ima pitanja za autora, da ih postavite, ako ne, može vam potpisati knjigu i to bi bilo to.